ngapten sabai piki parlo ki bisna ban pek yak de video hak de channel an yakni Lionel Messi Cristiano Ronaldo kelen MP Erling Haaland bat ki wipat ki players ki bapau yak Globe Soccer Best Man Player Award jong snem arjar ar polai ka Globe Soccer Best Man Player Award jong snem arjar ar polai kaban sapnya bat ban sam dakat Dubai Sport Council ki players ki basyajit ban yakni ka award kin long hadu lai pungut kin nominees bat kita ki long kine Banikong u Julian Alvarez, Bar u Nicola Barella, Balai u George Bellingham, Basau u Karim Benzema, Basan u Yasin Bono, Banriu u Kevin De Bruyne, Banyau u Ruben Dias, Bafra u Ederson, Bakandai u Phil Foden, Bashpau u Jack Grealish, Bakatway u Anthony Griezmann, Bakatar u Ike Gundogan, Bakatlai u Erling Haaland, Bakatsau u Harry Kane, Bakatsan Kipshak Barat Kelia, Bakatnriu Robert Lewandowski, Bakatnyau Lautaro Martinez, Bakatpra Kylian Mbappe, Bakatkandai Lionel Messi, Baarpo Kim Menji, Baarpuwe Luka Modric, Baarpuar Martin Odegaard, Baarpulai Andre Onana, Baarpsau Victor Osimhen, Baarpsan Rodri, Baarpunriu Cristiano Ronaldo, Baarpunyau Bukayo Saka, Baarpu pra Muhammad Salah, Baarpu kendai Bernardo Silva, Bat ubal laipo Vinicius Junior. Na pedeng kini ki laipungut ki nominees banyak ni yaka Globe Soccer Best Man Player Award jong tau snem arjar arpulai ki players ki bah khamat de ban job yaka dek award tau snem kilong Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Harry Kane, Bat u George Bellingham. Yaka Globe Soccer Best Man Player Award jong tau snem arjar arpulai kin sabut daki fans bat ki official juri jongka Globe Soccer kentup yaki industri expert kumulijan player jongka klub Roma u Francesco Totti u former goalkeeper jongka klub Real Madrid u Iker Casillas u ex Bancos Wingar u Luis Figo bat u kush bala job yaka Foul Cup nakari Italy u Marcelo Lippi. Yaka Globe Soccer Award an sabut kaka artarik bat arpu pratarik u beradi sumbar jong tau sinem arjar arpolai bat ngin sapek mano bat job na pedeng kini lai pungut kini nominees banyak ni yaka Globe Soccer Best Man Player Award. Te parlok lada pilong kini nongbut iaknieh award way favorite player jong pi ban sa job yaka Globe Soccer Best Man Player Award jong tau sinem arjar arpolai pila banjit kat kum ka jirseu jong pi link ba hapo comments box jong ka video te parlok tang kini ki kubor ngangai ba pila sengu tu ngin sai kan du hakwai pat ka video hublai shibon.